بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، والتكوف غنمتصوني هزة سزاك إسلام رمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Usiku wa leo ya darasa ya hatu ikao do darasa ya raru harimoho ujundu wa mbabi ya faida ni maana iliyo harimo surati Yasin. Ikao ngari wambao dua harimoze feikao do ramnikanizo harimoe darasa ya handani ni darasa ya vili mzidunge haunro he tartibu ikao do razifanya haustahili shahina mzimadani ya tijotabiha hotwalia honrudu hazi he maha he mashake ikao do yazingiza mwanadamu rifanya tartibu harimaze darasa ikao do rifanyao yenukto ya handani kao si huitegemea do virili ya mbabi ye maana yahe makalima ya lugha ya Kiarab ikawa do yaliyo harimwa haina ayeka odo risoma si hendele nukto ya wili haufasiri ya la makalima he namna yakahutajiwa harimwa Qur'ani wallahu a'lam. Nukto ya raruya hatu dujua faida hindini ikawa do rehunda harimwa tafsiri ikawa do rifanya abonge handani ngarijo hangalia harimwaze ayeka odo rijuzi somaze leo zandisi harimwe aya 10 na ndaro ya surati Yasin. Wadrib lahum mathalan ashaba alqaryati idh jaaha almursalun. Handisa yao ikao ngaromba odua ho hanza hamnyezi Mungu rikaze harimwe aya ya mengomeraru ya surati Yasin. Harimwe darasa ya leo rifanyari letembabi hakuyu badala hizi darasa mbili za tende haukara ngudula wadrib lahum mathalan ashab alqaryati hateje waswili harimwe aya mengomeraru ya kaza illa kanu bihi yastahzi'un yuqisan zima sikusulia ukayari konsunye hatehise ridunge hatehise badala hukari ungwe bakia mbiti handani kabla he tafsir garendao ratowe makalimari ya wanaomaslah myajue fasiri hayo hawangu heki ya siyahe maarifa ne daraja ya hanyu ikauduri rumia hono shioni ya humsomo handani wadrib likalimali asili daraba yutli asili hayo sha يفعل شيء تندو شهر هذا ضرب بمعنى ضرب ورما وضرب بمعنى يجوكرا بيضرب رما وضرب وفمبلي halafu kalima ya daraba urema wadrib harime maana ya kusudi wabandu ukaya weshelezi bomtume kalima ya rujuhirenga mfano dele kalima la mathalan mfano gejokira be mislu mfano yararu ashaba gejokira be ashabu wanzani hama sahabatu rasulillah do wanzani wa mtume do wandu wakaona mtume amma harimwe Qur'an li kalima la ashaba banabaka liti wanzani ngilo ashaba wengi kalima ya saya ya dunga yao alqaryati mnamji harimo eshizunguri hana ville na village karamba ville yode mijimi huyu lize capital village mnamji harimo mijimi titi harimo lugha ya Kiarab alqaryati mnamji
ngabo Madina mji huyu ikawa ujihunda na kaliteana mna bukoke jahi harimwe miji mirojine hasalo msanganyi waho wajeni biashara modeleo soni nana namna bukoke kuhundu harimwe miji yazingiza. Halafu alqaryati mna mji. Kalimari jo huyu towe maana tena jaa. Maana jaa haja. Hama idha jaa wakati jo huja. Jaa Muhammadun haurabe Muhammad haja. Al-mursalun yujamu ya rasul. Wohon tanifu wa mitume minji. Al-mursalun mitume. Nga wakati ngejukiri parisi al-mursalin hamadu mwadoni wa surati Yasin yamba ukaya innaka lamina al-mursalin. Hunu hamba al-mursalin hula hamba al-mursalun. Al-mursalin mitume, al-mursaluna mitume. Amma harma al-mursalin ye imana ya mursalin watwe wao badala wanwe wao eyeliyo duka hunu itendela ni harfu ambayo harfu jar nade lamina karsurengela nishade mina al-mursalin. Amma hunu ngiyo mudhakkar ani ngiyo fa'il yafanya shitendwa au kama idhija ahal mursalun ay al-mursalun duwa haja kati wajiliwa ni mitume. Shakarti harimwana shanga si haufasiri makalima shartu kanzali wanesishirika mru haparisa al-mursalin na al-mursalun imana heshkomori mitume. Amma shabaki do mahala li kalima la tilwa ambao li siyaqi al-jumla wa mahala li kalime kaulo li jihundao nena mnaladhimu lifasiriwe fasirike na ukanzima. Hamba arsalna baada ya mungu asine kalima harimwe idh arsalna ilayhim ithnain aya yadungao arsala bimana mruyabeha arsalna ribeha kalime judunga yabo ithnaini zinruzili hama kangu wazo wahid ithnain monsimbidi ithnaini zinruzili. Amma hunu ithnaini mitume miili fakadhabuhuma kadhaba bimana mruyambandabo yani yakadhibisha mru kadhibu ndrabu kadhabaha hakadhibisha fakadhabuhuma wakadhibisha mitume. Fa'azzazna bikalima azzaza imana ya azzaza bimana qawwa azzaza ani utia mvu anzaza bimana utia hindu mvu. Halafu banu fa'azzazna bimana rinjeza ani reinforce ritia mvuza bili tena ani ritinia shuno heshkomor. Bithalithin thalith maana inika ujahar makalima hama thalatha hula namba wahid ithnaini wanaziluzili thalatha ziluzihar. Halafu hunu bithalithin mtume wararu ani rinjeza wararu tena sha inika rungana kalima la thalatha. Halafu bithalithi ani rinirire hamtume wararu tena. Kalima faqalu inunka ujahar mwefelu qala bimana hamash komori mungoni mwema kalima ko siyorumia haku kiri amboka motsimbili qala ekangelingoi wanungwa familia wanazioni istihza ujurumie kalima hiyo bimana qala qalu wamba faqalu wamba badao. Ilaik inna inu risali fasiri ukahakika harimwe makalima yatende harimwe zidarasa mbili za tende. Ilaikum mana ilaikum hanyuju mursaluna mitume hamada ila al-mursaluna hunajuhunu al-mursaluna tilira ni alif wal lam hunu yamba mursaluna kama jetili alif wal lam yonahia ya laghawi upande wahe nahau dia joshinda indetene namna abo shapali wahe fasiri lazima fasiri ngejoka mukhtalif kena ukasawa shangar johuja harimwe fasiri yahu jumlifu wahe tafsir. Qalu hularsari wonoli kalima la faqalu abo hunu risale waka qalu bana wamba hula faqalu wamba tena hauye kalima wiyo qala ngojushile ukaye manu qala hamba shagen chujua zenongo za hamba bana
abona mkutujua ketu bilu utegemeye ufasiri no ko kujazeleo sha upande wa lugha kuelewa kama muhimu banu vambo ndungo bi kalima ma antum dani antum kangorongozo wangu gejukira mbuka antum nyinyi voilà antum lastum au umuhimu ya antum bimaana dani heshizu samba vu basharun maana ya basharu mwanadamu mithluna inika urengar male kalima la mithlu mfano hama ifrazi ya maluhula wadribu lahum mathalan mfano shehri yanzo mathalahum siri yanzo unyanzo mithluna mfano mwasi wama anzala kalima la anzala bimaana hasisi ikajarma kalima mfano rajukira mukanazala anzala hasisi nazala hasisi الرحمن هرماي بسم الله هرفصل كلمة الرحمن أما الرحمن بمعنى دميني ورهم ونيورا مغاو كلمة ونسيب يا قيامة دي كلمة يا شيء هند ديني باهند إن أنتم رسالي ونسهولو كان داني تكذبون بوهاري أمغا بولي كلمة لا كذبة رسالي ونسهولا فكذبوهما قالوا رسالي ونسهولا هولا سينا قالوا ما نوامبا ربنا لملزي وهاتو لمفومي وهاتو يعلم حارم وزد الرسمان ورسالي سباب يعلم بمعنى نجو كم جارب لي كلمة لا علم حسميش علم حجو يعلم نجو إن حقيقة إليكم هنجو لمرسلون harimo rangudo katirandisa cheji honde banu ya kalima ya mursalun mitume sari vungwa kalo za timizi ndravu amma ya hadani amba al mursalun ya bili amba mursalun ya bili amba hala mursalun haina nzima ndio na tafsiri hayo yeshele sha muhimu wa vumbulo mitume she mitume hiyo haina mbabano wabo kwa namna wa vumbulo wama alaina ruhasiju illa al balagh di kalima al balagh ikaw jarme kalima ya balagha bimaana hajuliza hambia wangu ndongo almubin harme darasa ya pili kalima ya mubin bimaana ndongozi lo wazi zabenu qalu wamba ngandora shirizi nkado yani rifumbo kalima ya qalu inna kijajuwazi harangura fasire kalima ya inna ukahakika tatoyarna imana toyara bimana hama shu'um ani rongombi halafika kusuda banuka tatoyarna ani rangu mahanja zenongozi nja shonga rongozi jizi nja shonga jo parise tafaswi ihore ndao hama ishkumuribo tasika usubishilwa ni mundu badala balaha ndio huo jamba iba ndio yari subushalio yode kalima ya tatoyara maana tashaum هرمي لغة كارب لئن لم تنتهوا لنرجمنكم إن لما تنتهوا يعني كم جزية زنغمزي فنيوزين بمعنى هما أنها وزتمزين رنغويو هاوزيا تمزين رنغو هاو انتهى يجي كان انتهى زنغمزي زيهيسا لنرجمنكم كلمة لنرجمنكم ikauroha harima hama rajama urema mvubwe rajamtu Muhammad bil hijarat sema Muhammadi magai wala yamassannakum imana la yamassannakum ngabwe kalima ya massa ukomea hama lamasa ani hakomea lamastu aliyan sikomea ali ani hameshi zunga mbeti mtushi minna uhasiju adhabun imana ya adhabu baya alimun kali qalu wamba ta'irukum imana ta'irukum hula
tatayara na inutairukum ino kalima nzima shahaina mabahanu banu hisaqil jumla ndio nifasiri hayo ama hunu tairukum bimaana ezim hundaoni zinu hau haina bahati mhundaoni hau shunga shindishi mhundaoni makum gashila wanaona nyi ani makum da nyinyi ain dhukirtum ni kalima ya dhukirtum gawe kalima dhukirtum hama dhukirtum ani dhakara kweshele zamru ya dhukuru wesheleyo hau yudhakiru weshelezizu aidhu ain dhukirtum ikamonziha bal shabo antum nyinyi qaumun mana qaumu wangu wengi watanganya babahan wali musrifun nawe kalima ya israf hamasishi kalima israf inamleti israfin inamleti israfili yohare mwaze ze mashughuli zinu halafu ya musrifun bimaana israf ani ufanya ndongo zishilie ze limiti zala zimuzifanyiwa yamba israf halafu musrifun ngovubu wangu wanu wona israf shay israf enamne kaule vubulo banu bimaana utumbifu mpaka wa hao wa kalima garifasiri kalima helugha shawakati fasiri namna la tiloban warimwe Qur'ani kena ukasawa ngejo kile fasiri ushahada namna nyindwaji shirika ushamramba ukaya qaumu musrifun wangu wapewe sijofikuru ka musrifuna bimaana yo israfila musrifun kauja hisi akhir jumla wa mahalika ule kalima dili wajaa kalima jaa bimaana haja wajaa waja au wajaa haja min aqsa di kalima ya aqsa donsa ni hahingi almadina madina mji ularifu wa qarya ka qarya mna mji almadina mjimhu halafu aqsa almadina kartanya aqsa almadina bimaana donsaza zani mji haudo tsajumo mji rajulun rijalu wangu yasa maana kalima yasa kwenda mbio yo kinyume ya masha mgwendo hambabi yasa bimaana ngwendo mbio mwendo shawa mbio hama karamba ilmarsh yetsaone karamu kailkur maana ngwendo tsaruhu mbio na ilmarsh maana ngwendo hapa hambabi qala hamba ya qaumi ani ya qaumi qaum wangu ya qaumi shahunu hapa sangu paro wala wangu yenyi qaum yenyi wangu ittabi'u bimaana namdunge namamini hamattaba kalima taba udunga ittabi'u namdunge almursalin kalima almursalin hunu hapa haija harima amadi hajahama ni surati innaka lamina almursalin halafu basa harima hunu inurani sale orisoma omadoni kana almursalun rija mursalun rija la mursalun rija almursalin nahiya lugawiyya sawa nani maana kena mjasawa sha wafubwa wabutujuru mitume mingi ikaonga jovu hadithi ya mitume ittabi'u namdunge hunuri kala ya qaumi ittabi'u hunu tabi'u bimaana namdunge man la yas'alukum de kalima yas'alukum gumuzisoni man la yas'alukum wako kajamtsa kwa jamtahani yas'alukum hawika jarmu kalima ya su'al kashirika wa su'ala ni su'ala huzisa mrongo is'al huzisa yas'al nguziso halafu yas'al nguziso yas'alukum gumuzisoni nyinyi la yas'alukum kajamuzisani kwa jamuzisani mbaurongozi ajran ziliwa wahum nao muhtaduna wangu ikaongoa wangu wengi ongoa ikauja harima kalima yahuda au ihtada wamaliya la aabudu maana wamaliya yendo muhindini zijoka hunzia ingejoja harima tafasili ya tafsir aabudu maana kalima aabud elainu la ani uharazandongo hamani nepa ani nega negation ngo uharazandongo kaze ngozi nuno hama la akuluntsule mbandu inu la ashtabunsu huno la abud maana kalima abudu ngamabudiyo iweka ujahama kirambo ka Abdullah Aziz ani limruma wa Mwenyezi Mungu abdu mruma abudu ngamabudiyo haka limruma wa Mwenyezi Mungu keje upande wa ibada bimaana ngamabudiyo Mwenyezi Mungu kalima alladhi bimaana ikao
فطر بمعنى يا فطر بمعنى خلق. كلمة يا فطر بمعنى خلق. وإليه نواه الجيو ترجعون بكلمة يترجعون. كلمة يترجعون هما يكوجر من كلمة يرجع بمعنى رجع هرجي. ترجعون لمجوك ورجي. أتخذ كلمة يا أتخذ من أتخذ غمرينغو أتخذ ينغو رينغو. على خزي ألف زومبيلي يوت إكارن جزء ألف همزة ومالوني ربا أتخذ يوت سواني كربا أتخذ. شو مهم وهي كلمة كوجاري مهندريني أخذ بمعنى أخذ هرنجي. أتخذ غمرينغو أتخذ ينغمرينغو. دونه من دونه mrumrajini yani duna Muhammad batina Muhammad yajukira mbokaya duna Muhammad duna Ali batina Ali duna Fatima batina Fatima min dunihi batina yani batina alihatan aliha wa mungu ilahun mungu alihatan wani mungu au yurdini Rahman yurdini nuhama yurid kwanza arada hanza yuridu mwanzo yuridini arrahman de mwenye au ni karehma o eziumbe zonti pia bidurri imana ya dhurri ndongobo ko zautabisha mru bar ani zautia mru harma madara la tughni anni shafa'atuhum shay'an kalima la yughni mrongo ko kazinahu faidisha namba urongozi. Shafa'atuhum ya kalima shafa'atuhum bimana urenga mru ani garanti haushafimu hamadeli shifala mtume sallallahu alaihi wasallam akamru marutu kiyama Mwenyezi Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam ujotaru male shifala yanza Mwenyezi maana de garanti ani ujorenga garanti ujo meya wasoni Mwenyezi Mungu ya hifadhi ni mashakalo yao ya ritoweri ya rihukumlo hamba haraki shay'an hindu hulalika na shay'un hungasna shay'an manishiti sawa na ni maana sawa sha ifasiru shay'un hindu hamba wala yunqidun maana yunqiduna uvukisha anqadha havukisha yunqidun uvukisha wandu wengi inni mimi hulalika na inna hakika hunu inni mimi idhan wakati huo sherehe yote sawa ni karamba idha jaa wakati hunamba idhan wakati huo hunamba idha jaa wakati la fi dhalalin gami dhalali harima upotefu mubin dhalali upotefu mubin ndikawisha wazi shibenuha namna ya ladhi inni mimi amantu man amantu ti amini amana mya amini amantu ti amini bi rabbikum rabbin faume nanguduma doni lone kalima ya rabb bi rabbikum ya faume wa fasmaun kalima ya sami arifu baba bihula fasmaun namshie hizo nimwambia wao qila hambiwa yeka ujani kalima ya qala aba haija qila hambiwa hula ramba qala hamba hu qila hambiwa kati harma upande wa lugha wa nahwu ukari fasirieni wala madaiyo holiho timada maparo soma keti na maana upande wa nahwu liditegemea hukumu tawa ibazia hanyukaya muhimu mjue baadhi ya maana kalima nani tafsiri hujimlifuha qila hambiwa dukhuli njia yeka kama dakhala ama njia udkhuli njia aljanna lembe qala hamba ya laita ya maskini kaona kalima ya laita ya maskini ibaki no mahala kalima lijutila qaumi de qaumi hangu duongo hangu ya'lamun karimwa kalima ya'lamun maana alima ya'lamun wajua bima hizo kawa ghafara maana ghafara usami upardone ndongo pardone mtu ghafara hasami li mimi rabbi mlezi wangu na Mwenyezi Mungu wajaalani bimaana hanijailia hanikausa hali na kaya hali bihari mahali nyingi wajina mina almukramina Mungu ni mwandu ikawa watukuani almukramin mukramina wandu ikawa watukuziwa
harma kalima ya karrama utukuza mtu, takrimu karimisha utukuza wangu. Amira al-mukramina hamashika wanamjamlia takrima hilo, ani takrima ani matukuzo. Hata mugulima kalima njari lugha yaki ya shikomori shahatu. Wama anzala usisa anzalna risisi. Wama anzalna kejaka risisi. Ala qawmihi, qawm wandu toujours. Min ba'di ani baada bana après. Jundi bimana jund jeish, junud majeshi wengi, jundi jeshi mzima. As-sama lizimbingu. Wama kunna munzilin maana kejakaya rijo sisa. Kanat maana kana hakaya. Sayhatan de kalima sayha kio wahida ijima abara wakati rasuma hula hatabasa mlojo shida ombe wahidi ithnaini thalatha karja suma arba hauka hula ngabo bandrauna ithnaini idha arsalna ilayhim ithnain ngabo harfu azazna bi thalith rione thalith ngabo banvamu rambu thalatha thalith tena kado yararu wanabari one wahid rambu wakati la tabasa wasa wahidi ithnaini thalatha wahidatan inrijim. فإذا هم خامدون كجرم كلمة خمد وزيمة هما وزيمة مرو خامدون معنى خامدون وزيمة هي مش فسري بني خامدون عن ميتون واف. يا حسرة الكلمة يا حسرة وخسرف هما والعصر إن الإنسان لفي خسر. halafu ya hasratan kalima Allahu ya'lam kama shinaondo ya hasratan hasra ani husurifu ani hasara alibadi wa huma ma ya'tihim kwa jajiliwa min rasul mtume mzima unabahari one kalima ka rasuli mtume mzima almursaluna mitume minji almursalina mitume minji kanu bihi yastahziuna anifanyilia wangu idhihaka na madharau abungi abo watukufu harima upande wahe maana kalima ya hedara sayararu ya hatu harma surati Yasin alifanya tartibu ritungwe kalima ngabonuko kukarjazivumbua hama min hama wadribu lahum dilahum riransi mathalan ashab alqarya idh an kalima hama dilo idhin ransi hama mbabahanu hama dababi inni idhan la fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un ngao mahalahu lo insaba huruful jarri karjazivumbua ngao mahalahu liyo dharfu yaozo pia makalima kwa ndujo yavumbua hapo likafanya maana kalima shima kalima kama anzalia vumbwe pia he daraja ni nivo ya hano yajuhum tabishani abange onokaya ruvumbua kalima madeheli razoea namna rifanyao wakati wa makalima hayo ngajuhum saidiani ikamya wonomba hano basaya amjujo kalima sharabu ifasiria hayo kadha shanga sibahara ho yafasiri hapo ritujue jumla kamili. Umuhimu abemba biyo ngejo msaidi yani babu upande wa lugha tena kamru hashindi hazu yambabe makalima yondo nondo de maana ratsungwa ukaya makalima nuri do yavumbua hazima mtijo shanga tena haukaya hiyo kili wakati undo jini mwishahar madarasa imfundia fanye detail asili ya kalima ni fi'lu ya halo ni kadha shema narsambo kaya kangilo failu luka namna fulani kangilo ismu luka namna fulani kangilo maf'ul luka namna fulani asili ya kalima luka namna fulani linudhar yoe lifahamu ila hali kaliti yao haukaya ngari ono kaya ngasionda duhazi hakum hema hakina ushinda sha muhimu do toshleri jumbawi yemana ilo harma surati Yasin abongia baba sangar juhendelea ni tafsiri ya hujimlifu wahe maana ayo inamni kawodo ya tuto harimu ya Qur'ani heki ya si Mwenyezi Mungu ya juri kusudia biidhnillahi nizorjo hamba izoza Mwenyezi Mungu ya riwafikisha izorjo za manai yo garuba Mwenyezi Mungu ya risamihi abongia baba sangar junjia harimu tafsir ya rangu wadrib lahum riwone iqisa ino inamni kawodo ya ji baada radunga tafsiri ya hema kalima ya rangude aya ya 10 ya surati Yasin hatijiwa suli aya mengomera kalaada kawaida si fasiri si utoambabie makalima ili wao ndio yahunde faida he lugha abasa ngarjo hendelea ni tafsiri namne makalima yayo ya kusudilwa hari masurati Yasin
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba wadhrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun. Hamba wadhrib ay udhkur lahum ya Muhammad. Weshelezize Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawambie wandu wa Makkah, wandu wa Abu Jahl, wandu wa Abu Lahabi, nanu watumbifu mpaka wakamaka. Hakahambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ukaya fanya taratibu wambi ya hadisi ijawi. Hamba wadhrib lahum mathalan wa reme mfano ashab alqaryati wa hi hadisi yaho wenye mna mji idh jaaha almursalun wakatoa wa wajiliwa ne mitume kaodora wabeshiayo. Mwenyezi Mungu Jalla waala kajamba yeshelezizabu mtume hauambie wandu wa Maka ya hadithi yamna mji fulani. Si muhimu bimaana lezina laho mji kalijaka muhimu haukengeri ka muhimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajoka halivumbua bandu shisha kaukusudiwa do muhimu wahe hadithi mionge jao. Amma ima mufassirina hama Ibn Abbas wawle sayaukaya mnamjio yepara Antakiya. Ikawa Antakiya do mahala hajire hadithi kaodi jawiyo. Harimwe mnamjio Antakiya wandu wakawashi harimwe mnamjio wende daraja harimo utumbifu mpaka wa hao. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawabeshe ya mitume bimaana kajawabeshe ya mtume shahawabeshe ya mitume ne sesa bushahe mitume hiyo ngashijao yode maana kwa hakahambia mtume ukaya wadhrib lahum vumbulia wa makawao ya hadisi ani mfano wambie mfano waweleza hata watohelewa watohishia watokubaluka we mtume warebewa mfano wahe ashab alqarya waho wangu wahemna mji ani do wangu wa Antakiya. Wallahu a'lam. Wandu wa walinde hamba idh jaaha wakati wajiliwa al-mursalun wajilwani ba al-mursaluna mitume kejambula shisabu shahayo shangi jao. Hamba idha arsalna ilayhim ithnain idha arsalna wakati kaodora wabeshea ilayhim wandu wa Antakiya ithnain riwabeshea mitume mili fakadhabuhuma wakadhibisha mitume inu mili. Hama de namna kaumu yanu huwafanya hama de namna Firauna yafanya mtume Musa hama de namna Mayahudi wafanya mtume Isa ayi kadhabuhu fakadhabuhuma wala wandu wa Antakiya waambieni mtume ilokayo na ndapo fa'azzazna baada wa wakadhibisha fa'azzazna ay qawwayna aniribiri ya shiuno shamtume wararutsena ay fa'azzazna bitalithin arbiri be hamtume wararutsena ebora be hamtume wararu faqalu wamba wandu wa Antakiya inna faqalu wamba ila mitume da mitume miraru yabe wamba inna ilaykum mursalun si mitume rabeshe wani rijeri mwelezeni iza halal rimuoneseni iza haram rimsomesheni inamna ya homesh rimtahadharisheni umwiso wa dunia na dumro wa jahannam. Qalu wala wandu mjini hula izo wajibu wamba ma antum illa basharun hamba ni kamsina hata maurongo zukariba nyimi tumanchi mitume in antum illa basharun mithluna hamba nyimi tumeje no nyimi wanadamu hamadas
hamba wama anzala ar-rahmanu min shay'in, wama anzala ar-rahmanu, na Mwenyezi Mungu kajasisi za wanduanu, min shay'in in antum illa takdhibun, ikati notokaya wanduanu takdhibuna, watu zikadhibisha. Hamba wama anzala ar-rahman, na Mwenyezi Mungu kajasisa min shay'in bahibu in antum illa takatsoka nyiwandu rabu, antum illa takatsoka ngamtsuha badabu na mrahibanu mwenzani. Qalu, ila mitume amba rabbuna ya'lamu, amba Mwenyezi Mungu jalla wa ala mlezi wa hatu, ya'lamu nguju, inna ilaykum lamursalun, inna ilaykum sisi lamursaluna, siwandurere wanyi rabeshe wanyi rejeri mwambie. Ikaribu wangalia harima ya aya ya hadaniya amba fa'azazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Hunu ya mitume wamba inna ilaykum mursalun, na siwandurere rabeshe wanyi. Ikalima inu yo harima aya inu ya amba faqalu rabbuna ya'lam inna ilaykum lamursalun. Ya hadani mitume wa wa tsohamba inu yabilie mitume wa tsohamba. Ya hadani waboka inna ilaykum mursaluna, hunu amba ukaya inna ilaykum lamurs, wenjiza la mutsaimila muni aba lamu tawkid. Ya maana hunu wakabala musanabala wallahi nazila wa Mwenyezi Mungu si mitume reriwanyi. Hauka hunu maana wakabala mursalun, ya handani doka hunu ya bilema na wakutia taakido ka hunu aba sawa beno kali harakanyitsi mitume nyi mwanadamu hamadasi. Amma kalime ya handani wamba inda ilaykum la mursal rahare jaune siwa mba urongozi owanruwa nwahamba ukawaharaya au kwa jaharaya. Shisha unesiwa doka Mwenyezi Mungu unesaka tibeha mtume warabu. Halafa mitume yomira uitanga nyihamba ukaya inna ilaykum mursalun, siwa rabeshwani. Baada huwa jawajibu wamba ukaya ma antum illa basharun, ni wanadamu mithluna hamadasi, wama anzala ar-rahman, na Mwenyezi Mungu kajabiha tambahiru min shay'in tukayonsi pia. Halafu kalima ya ar-rahman wo kufuru wa hao nukafiri wa haosha, kalima ya ar-rahman wetamka ukaya kajasisa ye mwenye ye mlezi wa hatu hao kajasisa ar-rahman Mwenyezi Mungu mbahi nditoka yonsi pia. Antum illa takdhibuna, nyina mweza libanyondu ni wandu wandabu kamsiku haba ndabu zinu mwamba yomungu ni mushonga waho wanduan uka hokaidi wahao nuhara ya zinu wambiwa shawangwa joka nga mungu hema sona mwa ya abudi yao shawangwa joka nga mungu. Dumanako Mwenyezi Mungu harimwe aya inu habenu kamba oma anzala ar-rahman kajasisa Mwenyezi Mungu Mungu wajua Mungu shakwaje kubali zenu wika ulwa duza hamba kwaje kubali mitumika ulwa ya viwayinu ama Abu Jahali na wandu wakaika wakaweshi Makkah al-Mukarram. Arendele qalu rabbuna ya'lam, ila mitume aboka Mwenyezi Mungu mwenye uliumba ya'lam gujuo inna ilaykum lamursalun, ukasimi tume rerewa nyinyi wama alaina illa al-balaghul mubin, wama alaina na karitsina mbandongo ya ribi haban ikatluka illa al-balaghul mubin. Rimamiyeni al-balagh an balighishu mubin wadih, illa al-balaghul mubin rimwadih shaniro. Rimamiyeni zorambiwa risaramba udo muhimu. Qalu ya wala wando antaki wajibu amba inna tatayyarna bikum, yone siwa ya ukaya baada mitume inu ya haja vaja mna wakati imvua kejeka hunya wandu wanuwaka wenshi hari mwantahankafu wende daraja baada watahawa aibu wenasibishi na mitume inu wamba ukaya inna tatayyarna bikum, harangu mwahaja ri nyinu husi eshikomorisi hamba ba nyinu husi
vake chuhunya mariziki ya menyeha emime yake chumea kabati morongozi na mchuriro shebanyinu husi yodi daraja hondu wanwa yamba akema na tatoyur mana tashwa mdita shonga zenu ngoza hanyu ziriziki malaho ya menyeha na zenu ngozi menye harangu mahaja yawardi wa bajitina baada wa madharau yanu wambala in lam tantahu na zilabo za mngula na zilabo la in lam tantahu ekaka mjazie mbabiza mirongo za nuzinuma tambalama mwinzani hamalana rjumannakum garjohum bihanibwe ayilana rjumannakum garjohum bihanibwe wala yamassannakum minna adhabun alim garjohum wanisani adhabun kali qalu wala mitume wajibu wamba ta'irukum ma'akum iza mhurani yani tashaumukum ma'akum ay tashaumukum minkum ani wonuhusi ulio mlomuo nyido matuli manyinyi wani bado mdogo Mwenyezi Mungu ambaye nini amba wama asabakum fabima kasabat aydikum haina za mhurani iso nyido matozi tuma hemi hono yana po ila mitume wajibu baada wanasimishiwa ukaya yengwabo itohunya mimeto meya waone unuhusi qalu ta'irukum wamba zembizi mhuraoni kaka batujariziki kabati shibenu hao izo nido matozi tumahemi hono hayo nyenyi wani ani mwaduwaze madhambi hao waduwaze zitendo zao ka mkinisikia ajali hao shawazi nasibisha ni mitume hiyo ain dhukirtum nika kamjaunviha au kamunviha au kamjaunviha nyinyi ni mawaidha ni makalima limwambia waniano bal antum qaumun musrifun sha antum qaumun musrifun ni wandu watumbifu mpaka haku makalima dungana ngenda mashindano ya hao baina ya hao ni mitume langendele yao hamba wajaa min aqsa almadinati rajulun yasa wajaa min aqsa almadina vangu hamru min aqsa almadina ya la hontazazani mumshi harima tafsir ikala angalia husuni hula hamba ukaya wadrib lahum mathalan ashab alqarya hambia mtume ukaya ambia wa Makka ya hadisi yaho wangu wahimna mshi na sirambe mana ya qarya mnamji hunua basa hamba ukaya wajaa min aqsa almadina wala amru ya la yaho tazazani homji na madina mji mhu amma hafubi mufassirina harima kalimani wa mailioni sauka harima ikaramba gasina madina gasina armeshi tutamba leze banlieu mitume omahalika wa karma banlieu sha banlieu yinu ani imna mrawoi hau harima mjioi shangu depende ani ngudungano no ngebutarumulo ne kapitali kamili harimo mji kamili umjomho halafi mrui halaya harimaho tazazani homshi tude namna mafasiri na wafasiri wakubaliana ukaya kabati mremano kati ukaya la nimrui ibn Abbas haonesa ukaya letina lahi paro Habib an-Najjar jabu mafasiri na wengi wakubaliana haukaya letina lahi mbugo paro Habibu an-Najjar Habibu an-Najjar hanguha hotazazani homshi nemzeoi yujuli hana ukaya hakaya rajulun salih mramnyezimu ikawa hakawensh hontazazani homji hajuaze habari za mitume hajua jawabu ya mitume hajua izamba wa mitume nane zitendo za kifujari kaodo wanzo warendwazo Habibu an-Najjar honrudu hazi ya kanu jabuko zone siombabi harimo hadithi ya Habibu an-Najjar Habibu an-Najjar ukahonde haka mwali mbabi kajaka ushinda Habibu an-Najjar hala hotazani homji ngucho harima aya zinu zilionesa namna Habibu an-Najjar yakahuja hakamba wajaa min aqsa al-madinati rajulun yasa wajaa abanguha min aqsa al-madinati hontazazani homji rajulun yasa ikaongondo mbio
shaka jamba yamshi ngwendo hamba amshamba yasa ngono mbiyo harimi kalima yasa weda mbiyo ngiyo harima surati al-Jumu'ah hamba wa idha nudiya lis-salati min yawmi al-Jumu'ah fas'au garchunjiza mna entre parenthèses yao harisharhi kalima hiyo karibu angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harima surati al-Jumu'ah hamba wa idha nudiya lis-salati min yawmi al-Jumu'ah fas'au ikamishia ingemu nyuwane ali haparani iliondolewa swali Jumu'ah hamba fas'au ngebidum saruhe mbio harima surati al-Mulk tabaraka ya aya 15 kama shiliondo amba huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur harimo ilo surati al-Jumu'ah ambeke Jumu'ah wakati wahe Jumu'ah kurubia na msaruhe mbio hata habana mrensi biashara za hani msaruhe mbeze mwende harimo khari ya Mungu bali mabudi Mwenyezi Mungu amma harimo surati al-Mulk tabaraka amba famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi hunu haka hamba denda mnawa nadamu ya ladhimu wa rohi wa tahirizki kajamba fasau na msaruhembiyo hamba famshu na maliha tartibu wa tahirizki zabarida uka arrizku maqsumun kawsaruhambiyo kujasaruhambiyo haina mundu ya rizki ya umbi wa duniani mjumila amma huabudia Mwenyezi Mungu hamba fasau na msaruhi hunu Habibu Najjar wala mzee yangu hari mwonta zaza ni mwomji ngujo shafasi ya saa gusaruhambiyo mbio zabari ngodo yesheleze wanadamu ndongo mjema قال يا قومي ولا حبيب النجار بعد يا وسيلي هم يا قومي هم يني wandu yakawarongozana baada wala wandu walogala washidana wane mitume wala wandu wa Antakia zilikaudo warendawe mitume ida Habibu Najar waya haja hamba ya qaumi hamba yenyi wandu hamba yewe hamba ittabi'u al-mursalin hamba namdunye mitume yenu hamba ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun hamba ittabi'u man la yas'alukum ajran hamba namdunge wanrikao la yas'alukum ajran kwa jamuzi sani malivo ya hizo ikao mwambia wali kwa jamba mwalive kwa jamba mwanike mali kwa jamsahani mwanike mala hamba ittabi'u man la yas'alukum ajran hamba namdunge wanrikao la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wanrikao kwa jamuzi sani hata urongozi wa hum muhtadun na wangu wao watukahuja wajiwa muongozeni enzia nyongofu na denzia ya ongofu haba ittabi'u man la yas'alukum ajran namdunge wanrikao la yas'alukum ajran kwa jamusa nizidiwa wa hum muhtadun katluka wanrikao wakahuja wa muongozeni yenzia yohamu baada bala vajiri babiza habari nana masuala ya jiri shaka jafubulwa bana hata atongo hamba wama liya la a'bud na yonesiwa ukaya baada banu wanruwan wabali ya Habibu Najjar wasule mfaume hao wale wajondongo wa mrefu halafu hauzisiwa mbabiza masuala hata sababu hajibu hena mnainu hamba wama liya la a'bud hamba wama liya la a'budu alladhi fatarani hamba endo muhirinisi joka hunzia la a'budu niketabudia alladhi fatarani imrikaulo yaniumba wa ilayhi turja'un nuhajudu nyinyi mtoka urejeni mauti ya kiyama a'takhidhu min dunihi alihatan hamba emimi a'takhidhu min dunihi anga mrengo mrajini ni mrende Mungu mdomo abudiana de masanamu ya hanyu yanu in yuridini arrahman bidurri mrubo kwika Mwenyezi Mungu hani kusudia tabuzini honde au hani umbia wale au hani umbia shari la tughni anni shafaatuhum shay'an masanamu uko kanoshia nivukishe na borongo zitoka yonsi nizo Mwenyezi Mungu ajunumbia chezo Mwenyezi Mungu ajunumbia nazioni unda wala yunqidun wala kanuni vukisha ni adhabu hiyo toka yonsi pia المراج إني إذن لفي ضلال مبين إذن أنزوني مبيني إني إذن بعد هذا جريزن زونسيبيا لا إني إذن لفي ضلال مبين إكاتن أنزنا بودي مصنام إكاتن أنزنا بودي وانرواتونا روح نابودي وانغو هنواو
abot inni idhan la fi dhalalin mubin, hakika ni hali mpotefu mubin ulo wadih. Hamba inni amantu bi rabbikum fasma'un, inni mimi amantu bi rabbikum, hakawshaila mitume ile kaudu ikadhibishwao. Hawambioka inni amantu bi rabbikum, mimi tikubali Mungu hanyu timuamini, fasma'un namwishie. Hambie mitume ile no wala watipiamba fasma'un namwishie batina tamba harara. Hondugu hazi ya kanu, hole mevu ya kanu, hode ya kanu, shahamba fasma'un hawa usamba namwishie. Hambie mitume ile. Ezajiri hindini, ezajiri Habibu Najjar, hari ngwara ere mitume ila, wasisi wa hari mwangama, wabihabwe, wanzibu landonondo, hata wafu. Qila dukhuli aljanna, Habibu Najjar, baada ya bihalebwe linuno nsipia, ya hafa. Qila dukhuli aljanna, habilo kayanji ya mbevoni. Baada ya tilo mbevoni, yaone neema ilombe boni ne khairi ilombe boni. Qala ya laita qaumi ya'lamun, hamba ya laita qaumi ya'lamun, hamba ya maskini qaumi ya'lamun, inge wandu zangu wala qaumi hangwila ya'lamun, inge wajuao, inge wajuao ye neema ikaulo ni hunda ino abasa, inge wajuao mswaha unge wakubaliwa anyine mitume ila, inge wajuao ye neema ikaulo ni hunda waliyo. Hamba bima ghafara li rabbi, ili kangwa joo hindini, bima ghafara li rabbi, ani umsamaha ni neema Mwenyezi Mungu yanikayo. Waj'alani minal mukramina, hata yanjailia miongoni mwa wandu wa daraja ya haju kaulo ya watukuza. Hamba wama anzalna ala qaumihi, baada Habibu Najjar yare mwalebwe Mwenyezi Mungu yamtiambe woni, yambe makalima anu bahe Mwenyezi Mungu yakauli wonese makalima yanu ikaulo ya yamba ilimjwa honziha rijueza hunde mna mjioi. Haba Mtume sallallahu alaihi wasallam yaambiwa yeshelezewa Maka nana sisi risoma wa Qur'ani ya basa rirenge mfano za hunde mna mjioi. Haba wama anzalna ala qaumihi, baada Habibu Najjar ya hafa yare mwale bulila ya hafa ya tilombe woni. Haba wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin, haba hubtum bifumpa kwa wandu wanuofanya he dhulmu wandu wanuifanya. Wama anzalna ala qaumihi, karijasisiza qaumu ila min ba'dihi, baada Habibu Najjar ya hafa min jundin, kajawabesha jish minas samai, lahum binguni hamadi labesha qaumu Lut na nizi qaumu nyinwaji. Wama kunna munzilin, wala wati wanduwa kariwa beshe jish. Haba in kanat illa sayhatan wahida, ekatilo kayari topa Jibril hawari yaki wazimaba. In kanat illa sayhatan, iandabu wanduwa wabeshe wayo sayhatan wahida, kiyo zimaba watora kiyo. Fa idahum khamidun, baada bala mayitun, khamiduna bimaana mayitun ay khamidun wazimiha khatu wafonti pia watufa. Ya hasratan ala ibadi, yeshongana hakamu shawana adamu ikao, ma yaatihim min rasulin, kwa japarojili wani mtume, illa kanu bihi yastahzi'un, ikatilu kaya utumdharau wa mharaya. Abulu mbabahan rikaza wa tafsiri hatu ya leo. Hamba uharakifu garjoho ni sambavi imarunda neze faida ikaudu razi hunda banu kabla ya heba suala hata mjusi heba suala nuwadhi haku. Mfano hadani lukaya wadrib lahum mathalan ashab alqaryati idh jaaha almursalun idh arsalna ilayhim ithnain fakadhabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. In faida ya hadani rihunda lukaho la vala harmi wadrib hata mursaluna rihunduka harimo ule mengunu ngabo wangu wenda wakawaziro hata mtume mzima kaja watosha. Wabeshwa mitume mili keja watosha wende hata wawarfanywa reinforce ya mtume wararu uyo dena mnazenugi kaulundra zakaya.
يومون سيدي فايدة هداني أبي رجوها المتاريخ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم إن فإلارين هنا رهدوا لا بلا تجهون دبانوك haina wakati ule na mashindano da wena wangu baho wangu utaha haina aibu ya haho kazi halafu wandu wanu watahaibu ya hemi tumeinu wa wakazi hata wa decourage kwa jahuna nikanga wenda wena wangu watahaibu hushindana wena wata kwa jahunda aibu wa ukaza mruja na sijida shukura ukidime Mwenyezi Mungu na mwangalie watahaibu hata kwa jahunda wambo kaya in antum illa basharin insan katika ni wanadamu Muhammad hata wao ila aibu wotaha deshife ya hao wamba in antum ma antum illa basharun kama sila tabarugu sila mtoroba ni Muhammad ni wanadamu Muhammad ani kwa tatu wa aibu ni waji bahina mwangalie yode daraja handani ye daraja ya hindi warengeze aibu zaji ani madhambi yaji liyonsi piangwa wali hao qalu inna tatayyarna bikum mjanu musi mvake tuhunya hazitabu zile maozi mnyera muhaja wanukochunda mali wanukochunda mariziki wanukochunda jao bahela rajahim yararwini ekela rajara rihon namna yawaniso kwaniso ba hizi jirio kaweli wazijiri samruta hao eda rajara rindi amba ta'irukum amakaya la in lam tantahu lanarjumana kaka mjaruha banu garjombi aliberi muone zabali kwa jonda aibu ya satena ya aibu ya handani kwa jahunra ukaya waparo hiba waparo la mali za wangu waparo la jao waparo tafiti na waparo kwa jahunra wamba ni wana da Muhammadas yule aibu handani elukto ya bili baada wafikiri waonde ndugu za sawa dekuraje kwa jahunra wamba emvake tuhunya zikatujiri njao sisi esibabu ndani baada awende harimwe daraja mwiso ya dunga balendi wawaua bidum rahis zenukto zongabi harimazi communauté ne société ikawdo rienshio mfano wa satse na hindi faida ya satse na rehunda hindi duka Habibu Najjar baada ya jawambia hawambia ukendi haba ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun na mdungo wandikao waja kwa jamusa ni hata malito kayo nsipia na inu faida muhimu haukaisi fahe mitume yonsi pia kwa jaka huzi samaki shaufanya hazi hemi hono ya hao wasimbuha wahondwe kuti kwa jaka lo hafidi hukaya wazungu mgonde veheo hauwa kwa jaka hafidi hukaya walindewani kwa sadaka kwa jaka hafidi hariwano mitume sifa yo kwa jaka niyo yode maana bokoka kwa jaka uhaibu wevazi wayo kwa jaka ula amana za wangu kwa jaka ula mali za wangu kwa jaka ula mali za misihiri kwa jaka ula marunsifia ide maana kwa Habibu Najjar harongo akifasahaba ukaya wandu boko kwa jamuzi sani hata mali wala kwa jamuzi sani hata marongo zitoka yonsi pia na mwadunge wandu wao murefa uzao murefa ida rahano tokabai wandu kawa tukoja umongoze yode faida ya saya harakai hundadu kaya haina wakati ulo imam yabilu tahadhari amana yabilu tahadhari izo kaulu ambao uzifanye yabilu tahadhari haukaya haina wakati wanzo udo tumainizi ezilo harimemi hono ya wanadamu uoni ke uyeshizo awe dawa ya hao ngejufa shidi yo mongoni mwe mfano Habibu Najjar yakahore mabana mfano wa saya faida ya saya hindi dokari juo kaya Habibu Najjar haulawa hakaharimwe hakika jara mana yambilo kayakuli la haqq walau kana murra ambaye kweli bego akijuka na nyongo hamba ukafasi mauna na muishie bada harimu abwe Mwenyezi Mungu hamnikaziliwa jema hamtia harimwe mbeo abonge yode darasa ya hatu ya leo nize faida hizo rakanzari wahirizi to yabo haufubi ababa haina ujukana sualangu jouzisa ili rendeleni darasa ya tuelewa mbaba hanu ngarjufanye tawdihi wa shukran wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.